Kwanza ni gute wavuga ikinyamurenge kandi namba nuri umuzungu? Cyangwa uri umutekami? Inyambo se naga ari inka. Aho Igaju. Nyambo. Igaju. Sine. Sine singa. Sine. Nyine. Sine nibara. Sine nibara. Sawa, twagiye. Dore twagiye. Ubwoko bw'inka. Sawa. Nyambo. Sine. Rugaju. Rugaju. Kuravuga atari rugaju ruga. Aho. Igaju. Bihogo. Ibihogo. Ibihogo. Prince am. Sawa twagiye. Aha. Tuzi ndore uba mu kiraro cinka kurumva ari ubwatsi bazabasasira inka iyo inyana zinka iyo zigiye kuryama kurumva bavyita gute biri boyita umuvure umuvuri ni cyagiye uzana inka zigiye wenda kuragata ku umunyu suko nguko aho nabuze bwa bwatsi babwita gute uri umwana w'imurenge cicyanara Cicana kiri kunsebya. Oya none umunyamurenge ajya gushaka umundi muntu usanzwe ashaka undi munyamurenge. Oya barahaba mane. Barahaba. Uzoza kwano ngweze umushiki wanjye. None uzoza ngweze mushiki wanjye. Nago wamuma. Ndore. Uzi kari mushiki wanjye wose. Uyashaka ngo ashaka ngo abe bofu wanjye. None uri tayari avyandike muri comment. Nukuri aho twabandanyije. Icyo wigiye kubanyamurenge cyiza utabonye wenda ku bandi bantu bagira urukundo barakundana kandi bitanaho ni kose none niki manaka wirubiye mu banyamurenge waretse kuba umuzungu wa mu munyamurenge none original impamvu namaye umunyamurenge nibyo nyine impamvu mbikubwiye n'urwo rukundo bagirana urukundo gusa nta kindi hano hari urukundo none wo kubwira ngo tugende iwacu imurenge twogenda Urita gene nona gujya wakwita gute nawo gufata ibere rimwe jinka ukazuye nimba ari icebe nimba ari iki icebe ni icebe amabera ngaye apana ni icebe bazagita icebe abaho amanyonya ngaye ese kombana nyine ndore mani ko namba nuri umuzungu ariko wavuga ikinyamurenge ni gute nuko bakunda kundi imana ntaco abarico kurumva udakunda imana bakunda satani ndabeshe none uzizira nimbo nyine kwavuze ngaye ririmba ndakeka afite indirimbo nyinshi ngo turimbe indirimbo nazo nzimpe utazi kandi uzumufana none gute reka ngwira ni gute umufana wiwe utazi twete tukaririmba no Yesu imyaka igihumbi n'ibihumbagiza aho twagiye bandanya umva se umungu usiga ubinkoreye bandanya rekana nuriye aho umbabarira abantu b'imurenge umuntu twadufite gahunda yaragiye reka dukomeze akaganira sawa ngaririmba uwo Yesu akunda abana b'imirenge kuva kera tuzakomeza urugendo tururwane paka dutsinze umwanzi kubera Yesu twabandanye tayindi afite indirimbo nyinshi Sinasiri na Yesu ninasiri na Yesu nanifanya siwe na bana we mani abanyamurenge kazi tubaye kaze kuri channel yacu Fofonge Beach TV tukaba dushimiye abantu bakoze subscribe mukomeza muyikore kugira tubashe kubasangiza bya byiza bihaba natwe twanze kubatererana kuko muba mushaka amakuru agezweho kuko mubibona imbere zacu twahuye n'umuzungu ariko uyu muzungu ngo ni umuzungu w'umuki haje umuzungu w'umuki kamanze niho nagore neza ngo ni umuzungu wavuga ikinyamurenge ni umuzungu w'umuki umusita w'umuki Yendo umusita w'imurenge w'imurenge apana imurenge w'imurenge urahazi imurenge hano hakurya hano muri Kongo nyine avuga ku ndondo mu minembwe kuri wa musozi wa Nyamagana Haba umusozi wa Nyamagana ko ndawuzi
ari inka zihora zirisha. Kwanza uzi inka? Inka ndazi. Inka hapana inka. 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 Vuga neza inka. Inka. Inka ni iki kwanza? Inka nyine ni inka. Ni iki nyine? Inka ni kamwa yakanyana inyama. Uzi gukama? Uwo kujana ruguri wacu wokama. Bakama gutya. Bereke. Ngabereke kuntu bakama. Bamenye ko uri umusita oji. None hano gutya. Gutya bazafata gutya. Nyine dore gutya no kuvuruganya. Hano gutya. Wayaye. Gutya no kuvuruganya. Uriya sikora w'igikoni. Kuvuruganya ni gute kwanza? Gutya. Gutya niko bavuruganya. Aho Gukama. Gutya bakwita gute nawo gufata ibere rimwe ry'inka ukazuga nimba ari icebe nimba ari iki? Icebe. Ni icebe. Inka sigira amabera ngaye. Apana ni icebe. Bazagita icebe abaho amanyonya ngaye. Ese kombana nyine ndore mani ko namba nuri umuzungu ariko wavuga ikinyamurenge ni gute? Nuko bakunda. Bana njye uzi impamvu mbakunda. Impamvu njye namenye abanyamurenge. Abanyamurenge apana abanyamurenge. Kuno nabamenye kubera M23. Yo tureke nani bya politike sivyo? Batazoza kumfungira cyane. Wabamenye gute? Ako niko nabamenye. Oya wabamenya none ni M23. Kwavuga ngo M23 ngo wabamenye kuri M23 ni M23. Ari haruguru iwacu. Urusengero rw'abanyamurenge. Ariko nanjye rakabazo nshaka kukubaza kamwe. Mbaza ntakibazo. Kubera iki abanyamurenge? Abanyamurenge apana abanyamurenge. Kambe vuga none ati. Abanyamurenge. Mu minemo. Kwe kimukunda kawunga. Man, ari umuntu udakunda cameraman. Ari umuntu udakunda kabumbu. Kabatoza gaki. Ari Dore hafu dore. Banza urindire. Abanyamurenge. Mu biryo bagiye guhabwa mbere. Babanza kugura kawunga. Ese ni byiza ku giti cy'abanyamurenge. Wavuze kaunga cyangwa wavuze akabumbu? Akawunga. Aka. Kandi wabona Tiyavuze akabumbu. Uyu nguyu. Man. Ariko Oya cameraman. Banza urindire. Abanyamurenge abama batampera ubona wabona ari umutampera atajya. Abasita wavuze ngo uri umusita abasita nibo bazajya inyama. Nibo barya inyama. Wese uri umutampera. Jewe ndore nibo bazikunda. Ariko nawe uri umutampera. Kwanza ya umusita abasita mwabonye brother wanyu mumwakire hama babwira amazina rero bakumenye neza. Wavukiye he? Amazina vuga aho wavukiye utubwire n'amazina yawe. Navukiye Kicukiro. None turavukiye mu Minembwe. Oya none se kandi wavuze ngo uri umunyamurenge wo musita. Reka nkubaze Kicukirize kari Kigali man. Urumva ariko mama wanje yaturutse mu Minembwe Mama wawe yaturutse mu Minembwe ariko wavukiye Kicukiro. Aho papa wawe ubwo yaje antwite. Papa wanje ubwo yacukuraga amabuye y'agaciro. Ndore ari abanyamurenge baba badukurikirana sibyo? Mbwira iciza wigiye ku banyamurenge. Utabonye ku yindi mirara. Barikunda cyangwa turakundana? Murakundana. Ariko ntago ikintu na kinini nabonye cyiza. Ntago umunyamurenge ajya gushaka umundi muntu usanzwe ashaka undi munyamurenge. Oya barahaba mane. Barahaba. Uzoze kwanda ngweze mushiki wanjye. None uzoze ngweze mushiki wanjye. Ntago wamuma. Ndore uzi ko ari mushiki wanje wose uyashaka ngo ashaka ngo abe bofu wanje. None uri tayari avyandike muri comment. Nukuri twabandanyije. Icyo wigiye ku banyamurenge cyiza utabonye wenda ku bandi bantu bagira urukundo. Barakundana kandi bitanaho gose. None niki manaka wirubiye mu banyamurenge waretse kuba umuzungu wamwe umunyamurenge none original. Impamvu namaye umunyamurenge nibyo nyine impamvu mbikubwiye n'urwo rukundo bagirana. Urukundo gusa. Nta kindi. Hano hari urukundo. None wo kubwira ngo tugende iwacu imurenge twogenda.
uri tayari tugende nona tugende nona tugende no basi niko we munyamurenge uzi iriya ruguru ukunda cyane kurenza abandi umunyamurenge nkunda wenda ukoresha inani ukoresha Israel Mbonyi Nyabitanga Rugajirigani niki wongirira Israel Mbonyi nabuvuze bandi Yesu aramukunda amukoreramo kandi urabizi ko abana biwacu dukunda Imana sawa dukunda Imana nubundi udakunda Imana ntaco abarico kurumva udakunda Imana bakunda Satani ndabeshe none uzi Israel Mbonyi niko wavuze ngaye ririmba ndakeka afite indirimbo nyinshi ngo turimbe indirimbo nazo nzi pe kandi uzumufana none gute reka ngwira ni gute umufana wiwe utazi twese tukaririmba no Yesu imyaka igihumbi n'ibihumbagiza aho twagiye bandanya umva se umungu usiga ubinkoreye bandanya rekana nuriye aho umbabarira abantu b'Imurenge umuntu twadufite gahunda yaragiye reka dukomeze akaganira sawa ngaririmba uwo Yesu akunda abana b'Imirenge kuva kera tuzakomeza urugendo tururwane paka dutsinze umwanzi kubera Yesu twabandanye tayindi afite indirimbo nyinshi Sina siri na Yesu nina siri na Yesu nanifanya siwe na bana we man umvana kubwiye ubu none wabaye umunyamurenge original sibyo abanyamurenge bavuze ngo ariko mugomba kunyigisha ikirimi cyanyu none tukize sawa twagiye aho inka zigira amabara menshi vuga ko amabara angahe inka ikigondo ninki ibimeze gute ikigondo ibisa icyondo cyangwa vuga basi amabara y'inka icyondo habi ikigondo ibisa shokora ayo iki ibisa shokora shokora inka ya shokora oya habi ikigondo inyambo se wowe aho inyambi iraba aho inyambo bimeze ite naje simbizi sinakuriye ruguru inyambo ibi ifite amahembe oya inyambo niko nyine mane gute guca aho indirimbo kahita ucumuga twagiye aha uvuza amabara abiri ikigondo aho ni ihe inyambo aho twagiye inyana kurumva ari ibara ry'inka iryo ngiryo nkubise urushyi rurumira ibara ry'inka oya reka mane ngo gute uruki ko ari umugani bavuga ngo nkubise urushyi rurumira ubwo inka iba yumiriye ibara ry'inka sibyo vuga nyine iba gute ibyo kamera bavuga ni umugani kuntu inka se yuko kumira no gufatira ariko ntabwo ari ibara none ntabwo rihinduka nimba ari inka y'umukara ntabwo ushobora kuba yaba ajya gute oya vuga we nakubwiye icyo nakubwiye we amabara vuga amabara y'inka ibara ry'inka shokora umweru umukara mani mureke guseka apana dore wavuze dore nikaho bishoboka ko utari umunyamurenge wabeshe kwanza ni gute wavuga ikinyamurenge kandi namba nuri umuzungu cyangwa uri umutekano inyambo se ntago ari inka igaju nyambo igaju sine sinka sine nibara sawa twagiye dore twagiye ubwoko bw'inka sawa nyambo sine rugaju kuravuga atari rugaju ruga aho igaju ibihogo Prince M.I.M. sawa twagiye aha tuzi ndore uba mu kiraro cinka kurumva ari ubwatsi baza basasira iyo inyana zinka iyo zigiye kuryama kurumva babyita gute biri bahita umuvure
umuvuri ni cya gihe uzana inka zigiye wenda kuragata k'umunyu si uko nguko aho nabuze bwa bwatsi babwita gute uri umwana w'imurenge iki cyanara iki cyana kiri kunsebya oya none tubwire none tuvuze ngo uri umunyamurenge tubwire bwa bwatsi basasira inyana zinga babwita gute niki ibyatsi gute nyine babyita gute harya ndi Yesu yavukiye bahita i Betelehemu yavukiye bamuryamisha muki muvuri igikuvure iki byatsi niki icyarire kubera kubivuze man ntabwo ari icyarire yakubesha karakubesha ntabwo ari icyarire vuga mushaka ikikuvure aho ibyo nibyo byerekana kuzishora yakuzishora gute vuga neza kuzishora no kuzishora none ahangaha uransinze aho hajya Dorano rindira nkubwire uzusoma bibiri nuwe murongo uzugufasha kurenza iyindi murongo ufasha mureka abana bato baze bansange aho uri mu kihe gitabo mureke abana bato baze iryo jambo ninde warivuze ni Yesu Kristo ageza ahantu sinzi umukoboyi wamubwiye ngo umukoboyi reka sinzi umukoboyi wafashe akana ariko ukigizayo kagiye guhobera Yesu aramubwira ati sigaho sha reka kakana kaze kanyihoberere nuko yavuze mureka abana batoya bose baze bansange aho kagenda karamuhobera kandi ubwo njye ntabwo nabisomye nabibonye muri filime ya Yesu ku Abadiventiste ari ukuntu bajya berekana filime ya Yesu kera niho nabibonye akana karaza karamuhobera pa sawa wavuze ko wabaye muri Kongo cyangwa hajya wambwiye ngo wavukiye Kicukiro ariko byo muri Kongo warageze basi kugeza ndakeka uri mukuru wabona ko uri mukuru turagera naragize sawa tubwire nuwe burere uzi bwo muri Kongo butanu ubu tubwire kugira none tumenye ko uri umunyamurenge nyawe Goma na karere hajya Goma ni umujyi aho twagiye apana tugende muri iri tugende ku ndondo iwacu tuwazi ku ndondo wanyu none none tuvuze ngo uri umunyamurenge man uzi ku ndondo tsinda abafana ariko ntabwo nzi uturere urabufana cyangwa uriwe njyewe nyine nigira basireka ngubwire kuko turi Kigali sibyo hano haba Kicukiro Kimironko warasaze hano ni nani ese hajya ni nawe ubwawe ntabwo kompibagiwe igikondo sawa igikondo sibyo nawe twovuga ka utwo nuduce turi muri iki gisagara cya Kigali sibyo sawa twagiye natwe cyangwa tugende mu Minembwe ndakeka ko uri umunyamurenge mu Minembwe vuga uburere buhaba nimba ari uburere cyangwa ubunani umudugudu ni umudugudu hajye umudugudu ni imidugudu n'ahantu nyine ububa sawa yivuga iyo midugudu gwa gitanu iwacu ese rindira nkubwe uturere ni province niki uturere bavuze ngo uturere hano turi mu karere ka Gasabo ndeba ni province cyangwa ni commune bavuze akarere commune mani ni izakera bazikuye bavuze akarere sibyo akarere manake ni ka province cyangwa akarere ka Goma akarere ka Masisi akarere ka none Masisi na akarere asanda bamabuye agaciro bahita ngakera ngase watuye ngatubwiye mu Minembwe aba nani amabuye y'agaciro nikaho bisigura ko uzugenda kuyimbayo wumva mwabonye abafana kubera njyewe mwabonye abafana mva abantu bose bahindutse bo mu Minembwe dushaka abantu bose bazoza birure bazobumva bari proud kuba umunyamurenge nawe uri proud kuba umunyamurenge cyangwa turibo ngende proud yo kuba umunyamurenge sawa gira ijambo geneye abanyamurenge bose kwisi ubabwira ijambo rimwe rizobakora ku mutima bakifuza guhura nawe Imana irabakunda aho muri hose Imana ntawe idakunda iradukunda Imana irabakunda aho muri hose
nanjye Imana irankunda kandi intsinzi turayifite mu biganza byacu kandi tuzayigeraho turyame dusinzire nta bombori Imana iradukunda cyane kandi mukunde n'uno muhungu wanyu mumurebe mumukore subscribe dore mumuhe na share na comment ikintu kitabaye cyiza mujye mucyandikamo mumusuzume nyine mumubwire kandi Imana iramukunda nawe nukuri nicyo namubwira nico bababwira sa tubwirega n'abafana bacu rusange badukurikirana ibyo nijya abanyamurenge iryo jambo bazobabwira kugira turangize ikiganiro cyacu aryo cano bayita Fofo and Betray TV Fofo kamvuge Fofo mumukore subscribe and Betray ko wibagiye Betray TV Betray Fofo and Betray TV mukore subscribe share and comment azajya abahe utuntu twiza entertainment azajya yibaha abazanira ibyamamare bigiye bitandukanye mujye mumura sawa ikindi kibazo utarage uzi Afande makanika nukamuvuge ni intwari yacu yadukoreye byinshi uramuzi ndamuzi baramurashe pe tubwire niriye jambo ubwirira basi abanyamurenge muri rusangi tunabihanganisha ku byamubaye abanyamurenge mwihangane ntago kuba makanika wacu yaragiye ntago twacitse imbaraga ahubwo batwongereye imbaraga kandi intsinzi turayifite mu maboko yacu hasigaye guys ko murabona uyu ni umuzungu ariko yaje kwirubura mu banyamurenge nikago novuga none guys yavuze ngo numusita abasita bo bari arabasuhuje gira bambwira ijambo rimwe abasita bose bene wanyu abasita bene wacu basita dukomeze dukundane kandi rwose musancakire n'umugeni mu basita pe abasita kandi uri umusita namusita usita undi umva nkubwire sheri wowe undeba rwose nimba utari umusita nkunda nimba atari umusita agukunda cyane cyane kuri uzubona ari we murara ushaka mwo mu banyamurenge turetse abasita kuko uri umusita ya munyamurenge ahandi yambwene dore reka nkubwira haba abagorora akaba bega akaba basita gusa basita bavuze umusita akaba abanyabyinshi nabo ngabo n'abandi benshi abo benshi bavuga nawe benshi aho akaba abasinga abagorana bavuze aho n'abasinzira ni benshi man nawe ntabazi mu je ndabazi none mbarondore ni benshi aho muri abo ngabo rero avuze muri abo bavuze niho azava sheri wawe guys murabibona uyu muzungu wacu aravuze ngo ashaka ngo umugeni mu banyamurenge none uri tayari ambwire muhuze nawe ambwire muhuze nawe kabisa ese kwanza reka umwizoga uzumwizoga kuko abanyamurenge dukunda abantu bazamwizoga kandi mwizoga ufasha ubusa amata uri umugabo papa aho aho kandi ikindi kibakunda abahungu bibirara ntabwo ngendikira uzusenga ariko uzusenga cyane sawa nimba uzusenga ngaha ko ndumva uzomubona cyane kinyera kwa gitwaza kabisa hasigaye guys turangije n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nimba twakoze amakosa mutwandikire kandi muzamugenda mudukosora titwabyigiye bino bintu ariko uko dushoboye kose tuza ngo tubashikirize za nkuru mukeneye umunsi ku wundi ahasigaye mukomeze mudukorere subscribe ndetse n'ibindi byinshi ahasigaye turabakunda ciao ciao